Reka mbifurize amahoro y'Imana. Reka turebe amakuru agezweho mu Rwanda, aho inkuru iri kuri topu cyangwa se inkuru iri ku isonga, ari inkuru y'uko u Rwanda rufite minisitiri w'intebe mushya, akaba ari Dogiteri Justin Nsengiyumva, akaba yasimbuye Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 ari kuri uyu mwanya. Reka turebe rero ngo bigenda bite iyo minisitiri w'intebe avuyeho. Mu Rwanda ingingo igezweho ni minisitiri w'intebe mushya witwa Dogiteri Justin Nsengiyumva, nk'uko nabikubwiye, akaba ari we wasimbuye Dogiteri Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 iburaho amezi 2 gusa ngo yuzure. Dogiteri Nsengiyumva wagizwe umukuru wa guverinoma y'u Rwanda, yari guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda kuva muri Gashyantare 2025. Ingingo y'116 y'itegeko nshinga ivuga ko minisitiri w'intebe ashyirwaho kandi akavanwa ku mirimo na perezida wa repubulika, ariko abaminisitiri ndetse n'abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma bashyirwaho na perezida wa repubulika amaze kugisha inama minisitiri w'intebe. Ingingo y'124 y'itegeko nshinga ivuga ko iyo minisitiri w'intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Ibi bivuze ko ingingo y'124 iha minisitiri w'intebe uvuyeho inshingano zo gushyikiriza perezida wa repubulika ubwegure bwa guverinoma. Gusa abagize guverinoma bakomeza gukora inshingano zimwe na zimwe zisanzwe, ariko hari ibyemezo baba batemerewe gufata. Iyo ubwegure bwa guverinoma bumaze gushyikirizwa umukuru w'igihugu, perezida wa repubulika aba agomba gushyiraho guverinoma. Agaka ka gatatu k'ingingo y'114 y'itegeko nshinga kavuga ko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Amategeko ateganya ko perezida wa repubulika agiriwe inama na minisitiri w'intebe ashyiraho guverinoma yubahirije ihame ryo gusaranganya ubutegetsi, gukurikiza imyanya imitwe ya politiki yabonye mu matora y'inteko ishinga amategeko no kureba ababifitiye ubushobozi. Iyo minisitiri w'intebe mushya amaze kurahira, abaminisitiri bagize guverinoma nabo bararahira. Bishoboka ko abari ba minisitiri muri guverinoma yari iyobowe na Dogiteri Edouard Ngirente wakuwe mu nshingano bagumaho cyangwa hakinjiramo abashya, ariko bose bongera kurahirira inshingano nshya. Ngayo nguko rero amakuru agezweho mu Rwanda. Iyi ni yo nkuru iri ku isonga udakwiye gucikwa. Ngira ngo rero twashimira Dogiteri Edouard Ngirente wakoreye igihugu ndetse akitanga atizigamye, akaba twifuriza nanone ishya n'ihirwe minisitiri w'intebe mushya ugiye kuyobora guverinoma. Rero reka mbashimire. Iyi ni Soko Media. Impinduka zo zigenda ziba uko bwije n'uko bukeye, n'ibihe bigenda bisimburana. Ubwo rero natwe nk'abaturage twiteze ku bayobozi bacu ibyiza nk'uko nabo baba barabidusezeranyije. Ndabakunda cyane. Iyi ni Soko Media. Niba utarakora subscribe niwo mwanya, sharinga iyi nkuru ku bantu nabo bamenye amakuru, ndetse utere na komenti. Ndabakunda. Ciao.